problemi sa noćnim vidom nakon laserskog skidanja dioptrije predstavljali su popriličan problem unazad nekakvih 10 do 15 godina. Tih zadnjih 10 do 15 godina radilo se intenzivno na razvoju lasera koji bi riješili pitanje problema noćne vožnje i to je danas učinjeno. Današnje generacije lasera, pogotovo wavefront vođene tehnologije, su upravo izrasle na tome. Znači, problema s noćnim vidom će biti, ali svega nekih 7 do maksimalno 10 dana iza operacije. Nakon toga rapidno se gubi ti odbljesci, ti haloji koji se pojavljuju u noćnoj vožnji. Pacijenta se upozori naprosto da prvih 10 dana, 15 dana dok ima takve simptome, da malo opreznije vozi po noći, kao što bi vozio recimo po magli ili po kiši. Nakon toga vid postaje optimalan i tu više neće biti problema.